sithokoze ukuthi usivakashele e-studio sethu namhlanje. Ngaphichazana nje kusitshele ngawe kancane. Uyaphi wenzeni mhlambe libizelo olikhethileko leli. Yebo, ulondiwe wakahlatshwayo uqhamuka endaweni yaseBergville eKZN. Ngusosayensi womhlaba, environmental scientist phecelezi. Ngifunde e-UJ, e-University of Johannesburg. Zindaba ezimnandi. Kusitsheleke nge-EcoBrick kwenziwani la? I-EcoBrick into nje esihambe sayithola mesiloku sifuna ama-solutions kule nkinga esinayo leyo yogesi namanzi eMzansi. Sase sabona ukuthi okay kune-recycling kodwa manje abantu sebebonile ukuthi kunemali lapha ku-recycling, so sebebambelelo udodi wabo. Abanye abafuni-ke nokusondela because ine-stigma. So manje into esiyenzayo sithi sifundisa abantu ukuthi basebenzise udodi ukukhanda ama-EcoBricks, and then bathathe leyo mali leyo bese imali abazoyithola uma baqeda ukuthengisa iy'tini lezi, bathathe le mali sithe sibasiza ukuthi bethole isola kalula. Bese futhi bekhona ukuthola ama-water backup systems, siwagezele namanzi, abantu bakhona ukuphila njengoba siloku sicishelwa nje siwumphakathi. Yazi ngizibuza ukuthi isitina esiyoqina besakhe leso sihlale neminyaka sakhe indlu ehleziko, isitina esakhiwe ngenzibi. Yebo, siyasebenza isitina lesi futhi sisebenza ukudlula isitina lesi esisijwayelile ngoba namanzi ayadlula. Ngithi sisakha ngoplastic. Manje-ke mengabe ekhaya wakhe ngale ey'tini lezi ezithambathambile ngesinye isikhathi zinokudonsa amanzi, kodwa lesi soplastic amanzi adlula nje ashelele eceleni. So you can build with it, ungakwakha indlu ngaso kodwa futhi ungaphaver ngaso isitini lesi. Ungakha uveranda ekhaya kahle ngesitini lesi. Hawu isitini nje impela esiphilayo sihle futhi isitini lesi sizabafundisa abantu basekhaya ukusenza isitini. Ngathi naso wasiphathela singeke sesitina sibukele sisibamba bambe. Anishongo ngizasiphatha kodwa ngizasiphosta lapho ey'nkundleni zami zokuxhumana abantu basibona. Anga emkhanyweni uzwe amandla. Ikwekwezi FM. Izinto zimoto yo. Ikuphethe butshelela. Kukhanya ba.